ni murajuririe horo wa baby top maita maingi muri ingi ona ni ndioi mutigeci ni kurigithia ndirerigithia ndie ndiramenya no cio koretwo akimwagagia baby top ni akoretwo agisaririo dat kwa kwa giko no cio rageria kumuhakari tutiari to bea siga na tondu ona ni ndageria gwetha kire maiko makiura ni hatiri koguo ni kugeria tukumuiga thi tonu rutete wira munene tuo watu nikiona ona tungitura tuteithagia ndugu amu iko na ndo useless muno amwe athini ngijuge horo athini tona ndo amathini nginya meciria thina ni guthina nginya hakiri twikaga maundu manene no makeri maiga Wanjiru cio ndangenda teithikire hau na ndangiteithia mundu mwe wira wothe turutite niana rutete cio wakwa ndingikinyia kuota ya wira uria rutetwo ni muthoni uteithira teithitie andu ekugwa kamene na giteithia Wanjiku ti andu atume hakuhi nake ateithagia nginya andu atoi misemani yothe mathia ya marori message yothe munyitaga ona korora muhe na jokes ya githekaga it's very serious akwa kenda mu understand uria arauga gutiri mundu rutete wira munene ta muthoni no uria sokete akahurwo eni nikenda ona wekaga na tudi gaming ni kuga guo ndaroga muhurire uria arahurwo grupu tiengira muhura no ino irenda kumuiga thi kumukuonia andu ndari undu wekite kumurwa esteem hane ndari undu wekaga na no andu ingi aria magibai nonsense icio na to mundu twiho twandikaga atiriri kaundu gothe kahanikire magagatua big deal ndore ibagio ni gitete iguthukiria muthoni ritwa inyo moyaga news icio cia hau ruko tangitinia hau ramenya he guthukiria mundu ritwa muthoni rutete wira munene muno mungirotwo mata maimanyu riria hatuika ni ekire kaundu gagatinderithio akomire anga na anga ni ekire anga atia reke ucio ramuruma gaika nigetha andu mathima noge mamenye ni muguruki tondu ukorwo ati ni akorirwo anga mari ndugu na murume aka kana mundu mari ndugu tikuga riu aturia muhurite tuhuna na thirikari ya Kenya ni yagirwo ku understand atiriri opinion ya mundu ni ya mundu ukorwo kiama-ini kiria kwenda tigo force andu gukote tondu riu ka intimidate ugaturwo thukiirio ritwa tondu waregire gutuika wa kiama fulani no nginya fuate fulani asa andu matia kurani uguo ndabati ukorwo akirumwo ria rumagwo uria Eric Njoroge ni aingireirwo na reti nene muno arikana nginya thabari ya Jeremani tiga niko nina ni ndeto icio kamande akiraga kwaria mande ria rokire ri ambete akanikwo na karumo bure na hende mundu athiete nginya embassy ya Jeremani makamandikira marua na makamamenyithia uria agirwo kucokio thiri kwetha andu aria me diaspora mathia na visiting na maticokaga no matigire muthoni na karaiko ni mainuka Wiru iguru andu maramuhura merutire Shiru wa Oakland ni ataririe na akauga ati ni aroretio muno ni andu niki gitumi kia wakirumba guthingatwo uguo muno ni thirikari no akauga ndaramenya gitumi kia ahurwo uguo ni thirikari no ni ugite na agatariria ati atateire muno wakirumba na akauga o mundu ena right yake ya gwika maundu maria abatie gwika na ati thirikari ya Kenya ni ibatie kumenya ati to nginya mundu arazimishwo gwika undu ati niguo eke mundu abatie kurugama na freedom tondu freedom of expression iriho na right to gwika maundu maria mundu arenda na riu ni ateteire wakirumba na akira andu matigane kumufuata muno na aria mamutumagira guns matigane nake biu matuike gwika maundu maria mamakonie no ti kufuatirira mundu wina maisha make ati mundu abatie kung'ang'ana na maisha make o uria matarie. Kwa takriban miaka 15 sasa, Art and Craft Kenya imekuwa miongoni mwa kampuni ambazo zinaongoza Afrika Mashariki na Kati kwa ubabe na ujuzi na maarifa ya hali ya juu katika ujenzi wa fanicha za kisasa. Teknolojia ikiingilia kati, Art and Craft Kenya imezawadiwa hivi karibuni Best Furniture Award 2026. Hivyo wakiunda fanicha kama sofas ama ukipenda viketi, meza za kijikoni na sebuleni, pia shurak za kisasa au vitanda high quality and strong, size ikiwa ni 5x6, 4x6, 3.5x6 na za watoto pia. Kwa mawasiliano tupigie simu 0791304459 au pia WhatsApp ukitumia nambari hiyo hiyo, au unaweza kupata katika wavuti au Facebook Art and Craft Kenya.
mpaka tufuate hiki mlango tunaweka hapo. Hiyo kitu kwa sawa, twende. This is we present Hope Ready Driving School, where we say that your safety is our concern. Remember that we have modern vehicles, manual and automatic, and I know that we have the qualified instructors, and I'm very sure that you will learn, not only to learn, but to be a confident driver. Our mission is to provide safe, high quality drivers training that build confidence, responsible and road-ready drivers, with a vision that empowering every learner to drive safely for life. Remember, when you have the right information, you will be Naam, kwa matangazo mbashara uko karibu sana kutangaza nasi katika Atboy Media. Ni kampani ambayo inafanya kwa bei nafuu kwa matangazo ya video ama ya picha pia na ukipenda pia mention ni kwa bei nafuu sana. Unaweza tu email katika joseboy254@gmail.com ama pia unaweza piga nambari ya simu ambayo ni 07 ama ukipenda 079130 44 na 59 katika WhatsApp namba ama ukipenda mawasiliano, hiyo namba iko open. Welcome to Atboy Media for any update.